Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsami, mga alaunso paratea, mga baragama, giyap man so sumpat agyang kuto amyang bendingan agyang kaya mga guru tano. Pantag si kung mga bendingan mga maudu kailangan tano kukubabalitan ng mga muslim magyang kuto kap ka sa butaon kap ka to kay tanoron. Sisagyang kaya orasiman do na ayaw to pamagusay ng kaya isa kong mga guru tano si Sheikh Abu Jihad Yahya Ruminimbang nagyang kuto anto nonon ongang ano din na anto nonon ungaya anto nonon antap singanin o agamatan o agama Islam si ko syariah inuto so syariah upama inuto ka kailangan tano so syariah katan so may ka dudundun na ini pala tinuron balasan tano Allah sa madang lampia. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihat. وصلى الله على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Sekarang mga bangsam ya bulayo ka agyang iya social media. Yung mga pagarini mga ustad sisagi nga isa ko madrasa tanong mahadul abrar. Naya pagi mo lang ang tanong saya na gibo ka po makarayag na tanong ko kumanuwag ma. Mapakasunggit tanong so idharul hukm o so tanzilul hukm. So kapag karayag na tanong ko mga kapiga ko mga kumanuwag ma. Ako sukip na anon kung mga tao. Barat yan, nagyang nga dito no, di ka pag-usya si sagyang nga importante yung syariah. O kailo taki susumunun wala. Ibarat yan. Nagi baka pagkaragatan na, upa makadimang gulaw-ula, imang gilaba kong mga tao, batabula-baro ni barat, naskatano siya sa minority mga Muslim, na kanaba manan yan, ito lakad na miyakaper, kakanaba tanong, tigtano, audiyemi ko kung na miyakaper tan. Okay, kagitop man ang isap man ito bitira. Sa kipeng gulalan nun. Sa lakop man ito bitira ko mga tao. Yuti tanzil. Ibarat yan. Si sanggot tigagiyang kaya guruan ito na singanin. Gito. Si malaw. Agamak ko kaya na niyan ko syariah. Udi na kiyam builin niyan ko syariah. Ito na yung mapipikir sa ibarat yan. Inuwanan. Pagod na sa syariah ay nipaligot ako kitan. Dito iwan. Dito malutan wedi. Purugurugo din. Pagkaniron mga pagarian na sikuda tanurupan kapuruguruguda. Na kailangan nagyang kuto atur wala ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Sadin sa tawa ungkir niyan so tagut. ويؤمن بالله na parat yan so wala nasab na ram yakakapat sa pangkayagwan mabagar mailot usta na emanan yan na ini ba ismu tafdil muannas awsak ang uska berarti na asgar ang usura ibarat yan na tantuang mailot ay manan yan na sadin sa kailot nakapugong kirang kakutagod nakapkilit iman nasapman sa kalubay kapugong kirang kakutagod na kalubay yung iman. Taman sa mapukas kaniyang ko, para tiyaya. Yung ibong dalian.
Ayakat timblian na lang wana kakaukugu manusia. Na basta makaliyo ko wagama. Makaliyo ko wagama. Uway. Namimulis ka na natagod. Ano natagod? Mangunutan sutaw sa liyo ko Rasulullah. Namimuli atagod. Ang unutan mo eh. Siya kiniya Fawzan, Salih Al-Fawzan, hafizahullah. Nayakat to yan. Sisagyan nga iya kitab silsilatu syarh al-mutun al-ilmiya wa jami' syuruh al-thalatha al-usul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab asyarh agyan nga iya mga ulama si Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim, si Abdul Aziz Abdullah bin Baz bin Abdullah bin Baz, si Muhammad Salih Al-Uthaymin atau si Salih bin Fawzan Al-Fawzan. Isa at tagot ng utamatbo. Mutun sa matbo. Mata jawaza bihil abdu'u haddahu min matbu'in aw muta'in aw ma'bud. Nah, yung tatigina matbu. Natigina Allahu Jalla wa'ala amara jami' al-khalq an yattabi'u Muhammadan صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد أن يتبع غيره عليه الصلاة والسلام ومن اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أن هذا جائز فإنه يكون طاغوتا لأنه اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر باتباعه فالاتباع خاص بالرسول أما غيره من العلماء والدعاة فهؤلاء يتبعون إذا اتبعوا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. Emana matbu pugnutan naswalla jalla wa ala atiyekina Salih Al-Fawzan hafizahullah. Ini sugiyan ulang nukaden ayak unutaniran na si Muhammad. Di kapakai ko pisa katawan. Di kapakai ko pianta ataw. Sa katawa-taw. Beed na unutan niya na salakaw ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saan natigil sa tawa munot ayat tundug niyan na so salakaw ko Rasulullah. Waza'ama na tangkad niyan. Anna hada, yung utakapunutin ka ko, liyo ko Rasulullah. Ibaratnya na, unutan na ka, so ini betade bitikan. O manusia, ibaratnya na, so igma gutaritib, na paratian ka kepakayanan. Yang nga parintah demokrasya, na paratian ka kepakay. Nasama na guru na mga komento paniman tuwa, tiyali po din tanong ko, so tagot. Natiyak na ka na. Ay masuswatiyan na, di ka pag-usya siya nga tagot, nakanagbarwar buo, niya pakasamu dulu ka sa tagut. Dahil naman natiyakan sa mga tablig ka, sa mga eksperta, mga ulama ko, kapusya ako, namasipat, na di ko dumanig so. Namasipat. Okay, dadi pa kaliyo ko nama. Nakiya pa naman yung pusya yung tanwari. Dadi pa kaliyo ko, kung kira ko tagut. Are. Di pa kaliyo ko. Mga datarot, ha? Okay. Sadin sa tawatang kadunian, agyong kutwa kapangunutan niya ko salakaw ko Rasulullah. Nanto na ipangunutan ko Rasulullah. Namaja abihi. Ito, sumini. Taling mo man yan, ay ito sa syariah. Ila ma ja'at bihi as-syariah. Sumini taling mo syariah. Ito minitaling mo Rasulullah. Ka'al-anbiya uja'u bi syara'i illahi subhanahu wa ta'ala. Ay minitaling mo meron na sa mga syariah wallah. Nasa din sa tawa, tangad niya, nakapa kayo to, nangayat tao, unutan, so salaw ko Rasulullah. Oy, nas kanyan natagod, kumuri atagod. Kay agi tiginas kanyan na, ay unutan niya na suliyo ko Rasulullah, aso isusugu, so konutiron, katundugon. Falit tiba, kaswat tigiyan, so ittiba, katundug, hindi na kaunot, na parabunan ko Rasulullah. Amma gayruhu nasut mang suliyo ko Rasulullah ang mga ulama
Mga ulama ibarat yan. Mga ulama. Mga duat. Mga tao, di mamanulong ko agama. So, salah ko Rasulullah, ang mga ulama, mga duat. Mga duat. Nato na kipentang siya. Fagaula, yuttaba'un, nagiyan na pagunutan sa ayat syarat na idat taba'u tariqat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amay kagiyang kaya alim, yang kaya da'iya, na ayat na kakadagnian na sulalan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kagiyatina fal muttaba' huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya butugnutan na su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma haula, hindi pa na mga to, mga ulama, mga duat, mga muballig, ibarat yan, mga aim. Mga aimma, mga imam, mga wa'ad, mga pangungusyat, ibarat yan, na fa'innahum muballighuna faqat. Ibu di katibilig na danas sa pagunutan sila nari. Are mga syekh, danas. Saba, sa kanyan, na pagunutan. Pagunutan. Okay, pagunutan sa kanyan. Okay. Fa'innahum muballighuna faqat. Sila nagibuli yan di kapanampay katibilig. Okay, na yuttaba'una lil haq na si isirang pagunuti ko benar. Ida kana qawluhum wafaqa al-kitab was sunnah, wafaqa al-haq. Amay kang uta katiriran na miya kayong ko kitab aguso sunnah. Okay. Wa ma khalafu fihi nasukma so katiriran na miya kasupak si Rasulullah na fala yajuz ittiba'u. Na di ke pa kayo ayamanan yan na unutan. Okay. Basta na makareg lalagu Rasulullah na pagkalipatan so lang wantaman. Di nga din punalilan sa umang kablana, mga datarot. Di nga din punalilan sa umang kablana. Gimana rin mga guru ang utakip punalilan ko Yusufah alayhi salam na malumano to pagimulangan. Lagi na tinakayas ma'al fariq. Asi Yusuf na piyaki sunguman. Ano din tanwaya o? Ito ari guru, piyaki sunguman. Ito ni. Ito niyo. Kita niyo lang no. Kita ni Rab. Saya kadu Astakhlis linafsi. astakhlisuhu li nafsi. Ito na naman na ano to? Itaya ko pa kanun. Ginawa kan. Ada taruh to. Anu din yung waya. Ikatlo na wahi. Sure yan. Wahi. Kaya nabiskan yan. Na wahi sure yan. Wahi. Ito plano ron. Wahi. Dito yung plan. Wahi. Kadalika makanahu. Nah. Interference kan yan. Dito katilo. Interference kan yan. Dito. Gaya. Mata. Pinilin sa kaya pag-play yung kuwan, Musa, di ba? Yusuf, nakurek ko sa upakon, naribato ko sa upakon. Ubarat na italakad na miya play di. So kaya pinilin, naya piya play niya ng utwa, patamu-tamu ka, nas kanya ni, kung gira-gira no. Oriano kya, ofereron. Oriano kya, ofereron. Okay. Nah, si kung kapag apply, nasar umang kablana. Gira berat na mala orasa. Lagi nga sar umang kablana, napat susunay guru nga sar umang kablana. Pagalay no namyali so sarera namyali ko kita betano. Yali ko kita betano na hindi kararian na sar ulana da khilaf sa. Sari airan amyali ko syariatano na ugid namya mo yan sudalil sa yaman so. Nasuka pag-apply ro, siyang utama sa, nagpa kayo pa makakapag-apply. Nasuka pag-apply siya na di, siya ko umato na bi, nadirong ka pa kayo, suka pag-apply ko, ano na? Ada to. Yada ka lang mga hadith. Ibarat yan, nagyang utadwa ka tao mama, yakataling umaku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Muslim, giba, syariah, ayah,
Itanong muli ko syariah, ko lalagu syariah. Malagi do wahi, matlu o gair matlu. Mana wahi, alalagu Allah, udina lalagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yung hadith fin nahi an tawliyati man talabal imara. So kisah saparan hadith, ko kisah saparan ko kadatwa, kabgi sa kadatu ko to, piyaga planian. Udi, na piyanamaran yan, piyaging tiristado niyan, yung makakuha. Mata nga kita sa mga a'immatun al-barizun. So mga imam tanong, mga bibinintay. Iba natin ako sa pata imam. Siya kini Abu Hanifa, mga guru, na minipantag yan sa Abu Hubayra. Na ini firunu Abu Hubayra, suaya maanan yan, na qada. Na riyafad yan. Ano din yun? Riyafad yan. Mada ka laki mga guru at sulsi ko kuman. Riyafad yan. Tiga bubera at tarimang ka dun katamang ko sisingakan na ibagay akar ka anak ko kisil. Full authority. Okay. So man sabul qada hukuman na yaw. Tanong din nyo so lango no pupumaki nagsena. So man sabul qada nasuka pa ka muayan yan na fardu kifaya. Ari fardu kifaya. O pa magagiyang kaya nga na 10 mataw ron sa qada. Ulama una mataw sa qada na fardu kifaya kiran. Pentad. O sa sakataw na fardu ainun. Diya pa na nga 10 kataw na utay na uda to na miya fardu ain. Haram uban yan. Bagakan. Uban yan sangat. Na sama nuto na so kukumanwa ka ba na siyupak ya Abu Hanifa at tinuda to gagi mga purugurugud nun. Askarya na qadi al-qudat. Anto ni ta'lilat ro mga ulama inuda tarima o Abu Hanifa apumno kana fardu ain. Nakagiya magagdamian o tarimaan yan na di mo pumundas sa syariah. Ba't yan tanong, napakabilangan tanong, ayat ta'lilat mga ulama na ayas sabab adan yan nung katarimaa na ayamaanan yan na kagiya magagdamian po sa ginawa niyan adi pumundas sa lalagwad la nayak kunutan yan na subaya ginawa. Kabaya udah to. Hoy, kabaya udah to. Ano ka mali tanong buhay? Mali tanong buhay, inu sualla na inadin yan sa syariah, pinbalan yan sa syariah kaadin masupak subaya ginawa. Adin masupak so ano katir mali tanong buko katir mga ulama sa tento niya nanan basta di kap syariah na aya masasupa aya ono tanaka na subaya ginawa. Baya ginawang ka. Nah. Gitu. Di mo pemundas kuda to na di mo pemundas kuya manan yan na pamilya ngo tuwa. Ada to. Na so Abu Yusuf Al-Hanafi pada ako at bay. Hanafi na minyo piron. Na niya tarima na ini pranugun udah to. Na tama sa tiyot tong udah to. Kakal kira do bira ni minggu dalan so syariah. So Ahmad bin Hanbal na ini piron. So qada. Ini piron so qada. Kenapa do miyaga palay? Na yang mana niya na tigu guru niya na Syafi'i ya tarima nga kina tina guru ami kabaya ka kili ako ngapan. Na ubara kana nan pegelu ya ka jong wad maad. Ini man yang takapan ng kideran ubay ini ayak kip kenapa mana niya bang mutakada to na ini bigay kana begitu nipto orang niya kaya kapto na ng tadalam yan adit ibu pemundas so lalagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Sa katano namanya kareb. Adi ka playa pagapalayan so ada to. Tig mana ya? Oy, so Nabi sallallahu alaihi wasallam na agiya ko mga mga adua ka mama, amiyaga playron. Sabado niya sila na uluan, sangkuta sabado ni bigiran wala kapar. Sigo sabado ni bigiran wala kapar. Nayaman na niyan, nayabi ni sumagot Nabi na inna wallahi la nuwalli hadha al-amra ahadan talabahu aw harasa alaiha matta-mattaan at tigu Rasulullah mimattaan su Nabi. Oy.
La nuwalli kadimi din mugan sa kadatu. Biti ka timili na. Dimi mugan sa posisyon. Dan beganami sang kaya kapar. Asakat taubu adinyan di pagapelayan. Udi. Nah, dan beganami sang kaya kadatu. Asakat taubu ay interest tadurun. Pananaman-namarannya na sekarang ini maka betul. Nah, kenapa begini hadis? Ya Samurah, la tas'alil imara din ka pagapelaiso kadatu. In akhadtaha fi mas'alatin wukilta. Kawaya ka paruliang kau na piaga plena ka, piana marana ka, pingges tuana ka, ni suburno ka, makagiti kita lihat. Wukilta na pubayang ka, din na labu terkawad lah. Wa in akhadtaha fi ghairi mas'alatin na, waya ka angka kasulutang kasang kaya kadatu. Nadang kapag interest tadi, dang kapag play, o enta na tibangang kawad lah. Ay na tufik ang kawad lah. So tiswallah. Mata. So tiswallah. Sama na ito na, sangkot wa sapot na, di ka pa baka pag-apply. Pag-apply. Lagi na, bapunay pisusupa kayo yung mga ulama. May pisusupa kayo yung mga ulama. So tiswallah. Na, gina mala oras na, mga madiskasya na, kanaba siya di kelusud. Mga sumya kayo ron, kapamang pudunari guruan, na kanaba di kelusud. Sumya kayo ron na, mga ulama, kapamang pudunari siya, nakkedo so aglul halli wal aqd na sila ni pemilihan tayo tigusan. Oy. Nah, mga pagarya. Hadhihi hiya da'watur rusul. Langon ng rasul nagi da'wairan ang kaya al-kufru bit tagut wal imanu billah. Da'wairan. Fadawatur rusul kulluhum ila at-tauhid. So, paano mga nabi na langon si ko tauhid, langon tauhid. Ifradullahi ta'ala bil ibada wan nahi an syirk. Okay. Yan ay tanong ko mepos, inna iqamata syari'ati min iqamati tauhid ar-rububiyyah wa tahqiq ma'na tauhid ar-rububiyyah. Wa yuhaqqiq kadhalika tauhid al-ibadah. لأن الإنسان إذا طبق الشريعة حقق توحيد الألوهية. قوتو توحيد الألوهية. Mana niyan? Naso di kang kalbaka sa kapakatin dugo syariah nagyuti ka tentuang o tauhid rububiyah. Naso ketatmik nun, ke-implement nun nagyuto so tauhid uluhiyah kagi sumanu kagi so oriban nasusubun budin din kalbakan U'budullah ma lakum min ilahin ghairu. Ay bu mapenggelbak ka na siya isusubu Allah. Gitu. Tahqiqul ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Nah. هذه هي دعوة الرسل. ثم بعد التوحيد نورين التوحيد جيتي الأنبياء دينهم واحد. Semua nabi. Nah, ayat gemena satu mana? Gitu su aqidah. Kagi su aqidah. Oh. Na ipun kum yaunaw na upama ka awalur rusul na Nuh are mga guru nadid na bum yaman so Sheikh Waqida kaso aqida na layak balun nasakh did mali so tauhid rububiyyah tauhid uluhiyyah tauhid asma'i was sifat did na min yamanun did na miya beton gitu kata beliau. Nah oleh natingin tauhid na ta'tis syara'i' napakatali umas mga syariah. Mga halal at fauzan, mga haram, wa tafasil as-syara'i' takhtalifu bi ikhtilaf. Naswat tingin sa mga detalya o syariah na makampibida-bida. Kasabab ko kaya pakampibida o pagtaw at tingin wahajatil umam na gusto kailangan o pagtaw. Na wayasakullahu minha, napmasok na wala so kabayayan nun. Way, thumma nusikhat kulluha na uriyan na nagiyang langon na syariah umiyang na langon miyang manso. Ino to? Nabi syariatil Islam kasabab ko syariah o Islam al-halal wal-haram wal-ahkam wal-ibadat wal-awamir wal-nawahi. Amal asal na masuk lakasalas kanin su tauhid na fahada la ikhtilafa fihi wala nasakh. Hada dinun wahid. Nasama na mga pagarikulay na faida nusiha hada syara' na andun ni kaman sukang kutwa syariah sipun punsa langit
order wala na andin ni kamansukh yan. Intakala ilan nasikh na tugalin si iko ya kamansukh. Na faman asarra gitu dan tanong na tifosan. Faman asarra wa baqiya ala al-mansukh wa taraka an-nasikh fa innahu yakunu kafiran billah lianna ad-din al-mansukh la yakunu dinan ba'da naskhihi. Namatan. Nasadun sattawa magistidin telimbuk sangkut wa syariah ya mansukh. Ya mansukh. Sekarang telimbuk. Pihak ada tu aku kuman. Watarakan nasikh na aya din yan gilbaka na sumya ka alinun, ya ka mansukun. Agyuto sa Quran, gyuto sa Quran, gyuto sa sunnah, gyuto sa syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na kibalis kanyan akafir. Am yakali ko Islam, yakali ko Islam. Lianna ad-din al-mansukh la yakunu dinan kagisud agama syariah am ya mansukh na didno to kibali agama. Natiu waya manan yan na adnam ya masuk ku Quran haram bangang gulaw la ka tangkedun ka pana mamundas nam ya kapir ka na ya punu baso mami mingadin ya po sa ayamanan yan na syariah na yang kadip masukon na punu dinga di masukon nasok na bepimbelan wala na yang teriman terima na ka na so igmagu taritib terima na ka na so demokrasya asutis wala siku min haythu al-i'tiqad siku panarima na apya di mi kukum so syariah Syekh akalat Islamia na diding kepakai ku muslim ubat tumarima sa pada hukuman ali ku hukuman wallah. Tanu dan tanu kaya mga duat. Wain kamu berarti na tingtan wa agi dikega. Na kana batanu pagasolusyon ta fa ulai kaumul kafirun. Na man isusugur ka wala na punggul ba kana ka makamaya sa syariah. Amay ka gitu mi pugulwin ka. Nalaki do ba piya ba nakapagtaw ya nakala ka nakakiswalla. Matang wala ka kala ka nakaswalla. Ibarat yan na, sinong Quran na? Ibarat yan. Na haram bang ang budawla, nasisip ng Quran. Ibarat yan na, tigwalla. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ. Gitu bro, غَيْرَ إِخْرَاج. Kukuman na ya, o nabi. Gimiyaw na kukuman. So sinanod to ang mga tawa, pumatay. Pumatay. Adna kita kira na mga karumayran. Na wasiyat tali azwajim na mi pigaman hatiran. Akab na mga karumayran nakapagperakiran. Mi pigaman hatiran kung pamilya niyan. Agi nga karumagwa bakang kaganati na mapagperyo syeko suldu saragun gaira ikhraj sa didin pagaliw. Gitu paganya idda. Idda saraguna tarutop, haulan kamila. Ari mga guru. Dini. Okay. Na, katuruto wala, na umiya, haram, akang gulaw lang gaon. Miyado siya ka, sinakali yung ako Islam. Naya puno ba sa lakaw siya? Ayaw niya ka masukon. Nasukat tiro wala pa sa suratul Baqarah. Dito na, 240. Nagyan na 234 o 236 ko Baqarah. Tigpan wala, والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة. Tikpan wala so pumatay ka no na anak kiganati na mga karuma kiganati na mga karuma na kagenggenang kaya bubay makapunayaw sapat tulan nagu 10 gawe di dengkep pa kayo ba pangaruma di dengkep pa kayo ba pang mga nakani di dengkep pa kayo ba pulio patulan nagu 10 gawe pagana ako kuman nasarabun ay idaw ba kagi katimilian na piya ka daw tuwaga man ini sambiyan nun naso patulan nagu 10 gawe na unggulaw lang nga ngalalaguan la na at yari maka halal tetalimbuga ko din kaya nga kinwa na miya kaliwa ko Islam na ayat penimiyaw na syariah na ayat penipimbela na manusia malutan waya di gede-gedean ang kaya ayamanan yan na mga lalagu Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Mendud tanu sagyang kutuan tu na abes singanin gol at tigo bahasa Arab English apta ungaya maaf manong na gurong taro iya
Vision. Oh, wag manoman. Vision. Wag ma ko kiyang bali ko syariah. Namata na. Okay. Tiga kina Syatibi. Asyatibi, kata-kata na siya kanya. Asyatibi, kaad na kitabin almuwa. Fakat, ay sad na ko tulabul ilma, kailangan. Kailangan na sa tulabul ilm, si kumakasidu syara. Nakatulungan yan niya. Katulungan yan niya. Gidi kapag-imbitar ako. Si mga tao, mga tulabul ilm. Nagyan almuwa fakat, na kailangan, nakabaganda nun sa ka-importante. Kaya-importante, ulit-ulit ang dawa. Tingin man ay, yakin na Syatibi. ولكن الشارع إنما قصد قاتيا إنما قصد شيخ كتاب سياسة الإسلام في التعامل مع الفتن المعاصرة بحثيا ماجستير أبينتو وميونا مفتي سيكين يدرس عبد العزيز آل الشيخ ميونا مفتي رئيس كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ أبو شيخين عبد المحسن التركية الأمين العام رابطة العالم بينتو غيرنا أجي بحث ماجستير بينتو غيرنا ini sumira nakapaka dia mangon ayat yakin Syatibi rahimahullah walakin asy-syari'a innama qasada biwad' asy-syari'a qawtu ikhraj al-mukallaf an ittiba'i hawa qawtu waki an ittiba' hawahu hatta yakuna 'abdan lillah fa idhan mukhalafatul hawa ليست من المشقات المعتبرة في التكليف وإن كانت شاقة في مجال العادات إذ لو كانت معتبرة حتى يشرع التخفيف لأجل ذلك لكان ذلك نقضا لما وضعت له الشريعة وذلك باطل. أنا ما تعليق ما بيغتر وقيل تينا شو الشاري من الشاري من واضع الشرع أنت من بألقه أقمه الله سبحانه وتعالى لأن الشارع هو الله سبحانه وتعالى إنما قصد بوضع الشريعة أي من أبتع وكم بلين ينقو الشريعة هي الأحكام التي سنها الله لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين ألا ما يسئلهم في الدنيا والآخرة أي الشريعة تقول من علماء nah gina sa mga kukuman ay numbalan wala ko mga orip niyan kaaya ungangan aya illa aya sabab na ansiran mabuli kipaparatiya amilin aya giiran mangkulawla ala ma yusidum fid dunya wal akhirah nasunganin ang mapakaptugyan siran mapakapuntong yan siran mapakaptumpian yan siran sa dunya na usualuan na mo okay ikhraj al mukallaf na anyan mapakaliyo sa muslim ukapunutin yang kubagi lagi naman yan. Tigyan nga guru waqad ankara al-Islam ashadd al-inkar ala man akhadha min dinihi ma yahwa. Itu na rin. Kaginap ayon kaya buti ini muray sa kana ino to piya repita. Kami wana miya ka pamarakata sa katiru. Tantud na inungkir samit taranu. Tid na lawan yan inungkir Islam kagiti katibulian. Tid na lagi din na piyak karata Islam nang kaya tao aya din yan ditinigang wagaman yan na sumakayo nung kubaya ginawan yan. Na mata sa tiswala. Giti sabab, amya kay sanad na sa kata mama, napitira ko Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Iyan manay, alhamdulillahi alladhi ja'ala hawana ala hawakum. Ano ba tan? Faqala lahu Ibnu Abbas, إن الله لم يجعل في هذه الأهواء شيئا من الخير وإنما سمي هواء لأنه يهوي بصاحبه في النار. Yang emang mana miya kaya sana miya ko mga Ibnu Abbas. Tingnan na. Salamat. So, mga adere kabitira. Alhamdulillah. Kabili Allah so baya ginawa miya kayo ko baya ginawa niyo. Kabaya yo.
Qanat Ibnu Abbas. Lam yaj'alillah de din balu ya wallah, de din balu ya wallah. Dan yan tagwa siya ko baya ginawa. Si sangay mga baya ginawa na did na inad niya na may tagwa mapya. So kono ti ko baya ginawa na did abun kekwa akamapyan. Ay tungan yan na al-ikhtilaf wa tafarruq. Sisiyap na. Nadir na yan. Al-ikhtilaf wa tafarruq. Sama na eh. Inutan may ikhtilaf. Inutan may tafarruq. Kamata-mata na wala. Ay pinutan tanong na subaya ginawatan. Hindi mo dalian. So tis wala. Tigman ya wala. Tigman ya wala. Tit na matatagu. Kubaya ginawa amabya. Ayakat timlian na basta din ka okitan. So sarian ayak kunutan na ka na subaya ginawa nga. Na pinagkilatan no, ubaya di tanong di makaturo sa social media na lagi web kituro yan na ingnak so kapugo siya ako sariah. Ingnak so kapugo siya ako jigid. Gitu itinudan siya. Panang gilaya na mga duat ubaya mano nga pumimikira na so putero na ka sabaya kituro pwede nga mapipikir na baya di Allah si matigagi guro na di kailangan no pugo siya so sariah kana batano ingda muslim. Okay. Di ka pa batano siya bago siya so jihad ka bakit untod di nang kapag kay mga pagarikulay kalagi do ba nga ipsopar akapu siya ko jihad tigman ya wallah wa anzalna ilayka alkitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahida walakin liyabluwakum fima atakum. Sebenarnya tiwallah ini turun namin sa kitab benar. Apangingin benar niya sumiyangaw na niya ng mga kitab. Nagupakasisya pa nun. Muhaiminan alayh. Fahkum bainahum ya Muhammad. At tiwallah. Kung ka. Kung dulun ng kaya mga mataka. So ini turun wallah. Kautup man wala tattabi ahwa'ahum na ubang kaunuti sa mga bayag ginaweran. Ayaman na niya na basta yan tunasid na kukuman. Ay numbala na makaliw kong syariah. Di makayong kong syariah na bayag ginawa. Bayag ginawa. Okay. Okay. Syekh Abdayat at tigwalla nawahdarhum ay yaftinuka ang ba'di ma anzalallahu ilayk. Ektiyarin ka nga mga tawa. Ubak kayo mapukas. Ubak kayo mapukas ko saging tasbuay ni turun wala. Ubak ka makabagay lugar. Dito ang naman ay guru to gumana ini. Ubak ka makabagay lugar. Ubad siya nalalag wala. Mapukas ko na nga mga tawa. Pugnutan na subaya ginawera. Malu tanong ko na riya di pamimikira na nga mga yatwala. Agiya nga mga yatwala na kanabagiya sa mga giya syariah. Kanabaya kailangan sa fiqh. Kailangan sa pag-study. Nari guru. Mga guru, kapag pag-study na nga yat. Iya kapag baya pag-study. Di kapag gad na mga yat sa mga ayat mo kama. Adi kapag baya pag-study. Di kapag tamarayag. Adi so ano man. Okay. Okay. Yeah. Nah, mga pagarikulay, may tubuya. Sa manutwat tigiyan, na antid ni sumanu siya na unutan ng syariah na miya bulis kay na uripun wala. Di kan mafumul mukhalaf. Di kap man, kibului, uripun wala diyo, ito sa syariah. Di kaketanto sa tawhidul uluhiyya. Koto. Hatta yakuna abdan lillah. Faidan, nasa manutwat tiyan, na mukhalafatul hawa, so kasura ko baya ginawa, na kanabanan, marag namin itong Sheikh Wagama. Gima tayo marag na kiyanan, nabayanan na ginawa. Kanabanan, nga naraso na marag na kiyanan. Kata, tinundan tanwa ya, ginakapangilaw tanwa, marag na kiyanan, nabayanan na ginawa, bayanan na ginawa. Kakanaba mingo gobyerno sa Islam, nabayanan na ginawa, nakbayanan mi itong sa marag. Sheikh Wagama. O pamabu gari, mga pagari kulay, kagyang kaya bayag ginawa na anang takar na kasurangaw na minito nga ako wag tanudin niya o pamagyang kaya tigo mga ulama akapsuranga ko bayag ginawa na ang takar na kasurangaw na karga na kasurangaw na piro tuguro anak tigda mo na margno na pamatiyan nakagyang kay ayamanan yan nakapsuranga ko bayag ginawa
Uy, nasakatan. Marag na ya, minitong si iku agama. Marag na, si iku, kapamumundas siya si iku adat. Kay majaril adat. Si iku kapamumundas siya iku adat, tawaran. Na idlaw, kanat mu'tabaran na. Opa makagina, minitong, marag na ya, marag. Nasama na yan, namata. Marag na, so tiswan na. Na hatta yusra at takhfif na adin pagkaturo na nas kepakaya enggak ko bayar ginawa na ginanaw kirunan kapay na unutan ka sa subaya ginawa ka din subaya ginawa na din na bagay lugaro agama fa'lam natuguro mga guru wa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una basta kaya Rasulullah di tarima na nga syariah. Napaki ka nga din, nga mga tao na pugunutan nila sa subaya ginaweran. Mga pagari ko lai, makapumagugupatan sa kapakamuyan ng syariah. Alhamdulillah kad na mga tao, dinggal ba ko syariah, dataragi nga mga pagaritan sa imailif, niya kada-kada lamang buwa, ayamanan yan na syariah pagkatitinagdiran. Nawakyo tatarimang ka na, di ka punalimut, natarimang kaya. Karimang kaya. Uy. Tarima ang kaya, so tiswan la. Ginawa na, natawa, tiyari may ano ito, na doon na tarima. Yaka mo masaot pa mga tao. Lakana dhalika naqdan lima wudi'at li syariah. Naghina na, kibarang kasyan. O pungso, o baya ginawa na, baga na lugar. Na miyabarang kasyan, so kiyang bali ko syariah, aaya buwa kiyang bali ko syariah, na admasurang so, baya ginawa. Yutitig wala, waman adallu mimman ittaba'a hawa. Antapen itaw apakalawan sa kapakasisilay. Ay daw. Antay taw apakalawan sa kapakasisilay. So taw ay punutan yan na subaya ginawa niyan. Ano kuwag lakas waki so taw din yan pagwidakan akapaka muaya ng syariah, kingulan ng syariah na wallahil azim kaya punutan yan na subaya ginawa niyan. Baya ginawa niyan. Kami alitan sa gusto sa mga fataw, mga ulama, saya manan yan na sa mga gobyerno, di dumi ko kung syariah na wajib pemagugu. Ito, wajib pemagugu sa mga tao sa kapaka muayano syariah, kapaka tinugo syariah. So tiswalla. Mga pagariya may kuantano so ratem malibutang koposo tano na aya pamimikiran tano na anto na asan mapipikir sang kaya di tanong di pagusen. Allah ulam na asar kam so maputi ko mga puso tanong na makaposisi na buta tanong ka kana ba tanong di makandudus nga. Okay, so tiswan na. Wa kadhalika al-ma'asi. Okay. Datarotati so mga supak wala so mga dusa na maghiya illa natija. Na aya resulta na no pan maksya so tao so pa kanina sulalagwal la ka di mo kit ko syariah pa makasigurong ko syariah. Uy, di mo kit ko syariah sa lagawa ino kita niya diti maksya. Aya maksya na so bitir wala na siupak ka. Na dunub na uwi na sumaksya na dembanan. Uwi na so dunub na mga dusa ngutam yang ali mga dusa. Uy. Na aya resulta nan na so kapunuti o tao ko baya ginawa niyan. Gitu sabab at tigman na yung nabi inna mimma aksha alaykum ba'di butunakum wa furujakum wa mudillatil ahwa. Mata-mata na tiyo nabi pinakaibkawan na lagi din ibkawan na sa kanorong Korean ko patakan na ayat tayo din na sa mga tiyani butunakum. Ay wida kalian may kalairon. Kapakatamo-tamo kiyan. Ay wida kalian ni manay. Kagito man ibutunakum kapakatamo-tamo kiyan. Iyan atiyan yan. Wa furujakum na ay wida kalian nagiyan nga piya malungan yun nandi man kapakapya ginawa niyan. Away. Saka nagbay no, pamakukan duwe, din duwe, kapara ko, sakuan yan. Maliliyaw, barat yan. Wamudillatil ahwa, na gusto mga didagan, ubaya ginawa. Ay daw na, sayat, sa kanwat tiyo na bibigkawan-kawan. Ino mga di, may susumburo na nga pagkataw, uway. Ay asambag, namit ito. Fal'asi da'iman fi asris syaitani. So at yan, so tawab, supak niyan, suralagwal na sidin mamimintin, o kadadak po no syaitan yan. Kadadak sa kanong syaitan yan. Wasijan syahawati, na makakalabusos kanya no syahwan yan. Wakuyuri hawa, na kaiktan sa kanya no ayamanan yan, na baya ginawa niyan. Namatan.
madadakap, makakalabuso, papatungan. So tiswalla. Now, fahuwa asirum masjunun wa muqabbal. Sekali natigian na madadakap na makakalabuso, nagu mapapatong. Giyang kaya punutan niya subaya ginawa niyan. Na inisaya ng mga ulama sa madadakap, makakalabuso, kaya katan na did na yamanan yan na kapyan yan. Wala asiran aswa. Da ang madadakap na pinakamaratay betad. Da ang madadakap aswa halan amyak karataratay betad da madadakap. Abban yan kalawani min asiri asarahu a'da aduwillah. Did na lagi din na tingong mga ulama ang madadakap amyak karataratay betad da ban yan kalawani. So madadakap ayam yakadakap pun na so pinakariduin yang kumangariduin yan. Pinakariduin yang kumangariduin yan na gitu syaitan. Uy. Wala sijna adyak na dati na kalabuso a pinakamasimpita kalabuso. Abban yan kalawani sa kasimpit so kakakalabusuar ka ubaya ginawang ka. Wala qaida as'ab min qaidis syahwa na da'a patong margna patong adi kebuka aso kapapatungar ka o sapuang ka. Aso tiswala nangapangarya ayat tarda saya nasadin sa mga tao ko tumyali tanu aya ungaya o kiyang beliwala ko syariah na anak ka masurang subaya ginawang na uding ka surang subaya ginawang uding kang bilan so syariah na ayap kunutan ka na so ayamanan yan na baya ginawang ka nintan wala pero ini ba kangunan tanwaya manusia ko na ubad na karibatan sa nga pitirwakan na tirwang karakan pagarikulay kay insyaallah na asaramatang kadaribat ayamanan yan na terimanan na wadon pa na mapiyam ya tirwakan na ayamanan yan na panalamat ka wadla kapkugupang ka pagaring ka siya kwa wida kalaka ko di kang gunanawa siya pagtaw wa ilahuna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ang mereka yang kutua piagus yang kaya kurutan o pantag sisag yang kutua ungaya o syariah anta po syariah Islamiyah. So syariah o Musa gitu so Taurah so syariah o Isa gitu so Injil niturungiran ng mga kitab syariah. Pamanyan ko ayay man to baluyaw muslima syariah na diterima no Allah ron penuntu mapupon. Namya ka perpan. Namya ka perp na dapat ka ko pasad akan nuba punsi ko Allah ka pasada manusia. Na tanto to yang belum nakana ba muslim. Nuba muslima yang belum. Tanto to marayag sa kina Syekh Muhammad bin Ibrahim na tiyena wa amal ladhi qila fihi innahu kufrun duna kufr idha hakama ila ghairi llahi ma'atiqadi annahu as wa anna hukum Allah wal haq fa hadha alladhi yasdur minhu marrah makaisa makaisa buto manggulaw la pamana isa ko 2023 na mikukum tanon ko kuno ba syareo Allah na iman to na inuto datanon mapamimikiran datanon makambagbagar datano magagayman to pama na 2025 na ditano pan kagaga balasan wala gyang gurutan tanto mapiang utabandingan yan sumpatan yang butuh sumpatan butuh si mapadamang oras wa hadza wa sallallahu ala khairi khalqihi wa barik wasallam.